A srpska izreka kaže: svuda pođi, kući dođi. A Darko Bojkić se nakon više od 2 decenije života u Švajcarskoj vratio u majevičko selo Jablanica. Zasnovao je porodicu i sa suprugom Milenom prošlog ljeta krenuo u pionirski poduhvat. Otvorio firmu koja vrši otkup, sakupljanje i tretman sekundarnih sirovina. Ljubav prema Majevici Darko je poneo u srcu kada je kao 8-godišnjak otišao u Švajcarsku. Uvijek je svoju budućnost vidio u Republici Srpskoj. Vratio se i nije se pokajao jer sloboda, kaže, nema cijenu. Dobro je, znači u mojoj kući sam, ne mera mi niko ništa, to je najveća prednost. Znate? Da li ste vi izgubili posao, da li imate posao, da li nemate posao, to ti je najbitnije. Znate? To je najveća prednost, najveća sloboda što morate da imate, da ne plaćate nikome kiriju. Radno iskustvo stečeno u švajcarskom komunalnom preduzeću odlučio je da primijeni u svom rodnom mjestu. Otkupljuju i sakupljuju plastiku, staklo, papir, karton i najlon. Sa suprugom Milenom je hrabro krenuo ovaj posao, pa i firma nosi simboličan naziv – Hrabrost. U Švajcarskoj se nisam bojao posla, radio sam i ovdje odmah kad sam došao isto sve sam radio od oranja do držanja bikova i ovaca i krmadi. Sve sam probao, ne bojim se posla nikakoga. Tako da na kraju, eto, u mene žena je došla do ovoga. I sad ćemo da vidimo, eto, krenuli smo, uložili smo, pa nadamo se da će da bude dobro ovo. Mi mesečno sakupimo od 4,5 do 5 tona kartona i 2 do 2,5 tone plastike. To je znači samo isključivo sakupljanje preko naših tih kontejnera i to. Pa znate kako to se, oko 15.000 stanovnika, to bi trebalo da bude 15 tona na mesečnom nivou otpada. Podnela sam par ponuda što se tiče većih opština, domova zdravlja za otkup papira. Nadam se pozitivnom odgovoru. Sad je to taj neki početak, ali nadam se da će to sve da krene svojim tokom. Kažu da je ideja više od pola posla, a Milenin životni moto je da treba ostati dosljedan svojim idejama i vjerovati u njih. Ja mislim da je moja ideja više nego dobra. Jer je to neka budućnost. Ja ovaj moj posao ne vidim kao trenutno. Ja, kao što sam već na početku rekla, za sad je samo ulaganje u sve to. Ali vidim budućnost kroz sve ovo. U izgradnju hale, nabavku mašina i opreme Bojkići su uložili skoro 45.000 maraka. Cijena kartona i plastike varira, pa još traže računicu. Otpad odvoze u reciklažni centar u Banja Luci, od kojeg su dobili presu na revers i određen broj kanti za razvrstavanje otpada. Gram neđe kartona bio, reknemo ljetos, kad smo mi to počeli, je bio neđe oko 75-80 feninga. Da bi već sada bio možda neki 16 feninga, 15 i ne znam, ali tako ti je taka ti je zima, znači. Pa onda opet na proljeće ide. Bitno je to da se to odvaja, da se recikluje, pa nađe se tržište uvijek za to. Ja sad imam samo ulaganje, gorivo, moja Nemca, od radnika Nemca i tu idemo da skupljamo. Znači, gdje su nam ljudi ostavili u kontejnerima ili ako usput nešto se vidi, to tako pokupljamo. Nadajući se kasnije kad budemo malo više i jači da moramo i mi da otkupljujemo veće količine i da šaljemo. Pa ćemo da vidimo. Za 4 godine dobili su 4 djece. Andrej Vajko je najstariji. Mihajla Vesna ima 3 godine, a blizanci Mihajlo i David 18 mjeseci. Darko ima i stariju kćerku Leonu iz prvog braka, pa želi da im osiguraju egzistenciju. Milena, koja je rodom iz Smedereva, svoju budućnost vidi ovdje. Egzistenciju sami mi sebi obezbeđujemo, ne okolina. Može da se opstane i na selu i bilo kom području Republike Srpske. Barem neko moje mišljenje. Ja sam stvarno, mimo svega ovoga sad, zadovoljna svojim životom ovde. U pionirskom poduhvatu dobili su novčanu pomoć investicijske fondacije Impakta. Podržala ih je i opština koja je uključena u 2 projekta razvrstavanja otpada. Sklopit ćemo sa Tehnološkim fakultetom iz Vornika jedan sporazum gdje će nam oni dati podršku da radimo na ovom projektu razvrstavanja kućnog otpada, a istovremeno smo i u grupi Majevica zajedno sa 5 opština i gdje su još, znači tu 4 opštine
sa nama i u Ekodepu učestvujemo, radit ćemo i u toj grupi ovaj isti projekat. Tu je neophodno da građani shvate i svi stanovnici naše opštine da je ovo u stvari projekat svih nas, svakog domaćinstva, svake kuće i bez njih je ovo nemoguće sprovesti. Razdvajanjem otpada direktno se pomaže i komunalnom preduzeću koje će smanjiti količine, a samim tim i troškove odvoza smeća na ekodeponiju u Bijeljinu. Mjesečno se prikupi 180 tona. Građani su, zahvaljujući porodice Bojkić, već počeli da razdvajaju otpad. U značajnoj mjeri su smanjene količine otpada za nekih 30 tona, gledajući ukupno. Naišli smo na jako dobru reakciju mještana samih lopara. Kako značajno za same lopare, možda prije svega na razvoju svijesti građana da se taj otpad može iskoristiti, može donijeti neka novčana sredstva, a prije svega za da krajnji ishod bude da nam lopare budu čistije i ljepše. Porodica Bojkić do sada je prikupila i reciklažnom centru u Banja Luci, od kojeg su dobili presu na reversi kante za razvrstavanje otpada, 9 tona kartona i 3,5 tone plastike. Samo za 1 tonu plastike potrebno je prikupiti 22.000 flaša, ali ne sumnjaju uspjeh porodične firme. U planu je proširenje posla, a krajnji cilj im je reciklaža otpada.